bakit? Anak, dito'y kusina. Aglutluto ak, lakay. Ay na, talagang agsir-swerte akloy na bakit? Oh, apay. Anyat ipadamag mo ay ha. Kitaan na ito nagpinta sa cellphone. Ni, nangalaami ti dayta. Nabati ti pasaheros ko yung tricycle. Anya? Kukwak na ito yun, bakit? Anya? Ay sus, isublim itakin kukwa ah. Apay, amo kaya no, sino taking kukwa? Apay nga sublay, nagregrigata ka, pinidpidot. Kinakaot ko ito, nagtitugaw ti tricycle. At damat siguro nakasave ang numero dita ah. Mangkita kan iti mabalin nga awagam. Ta iso ti pagdamagam. No asino takin numero, no akin cellphone iti dayta. Saan na masapol? Adula amin. Ni, apay, di ka mabutang? Amangan no makita dakan ka dayta. Makita takin kukwa. Di ka di madanagan, tay lakok tao. Tapno sanda na makita kanyak na ito yung cellphone. Anya? Nag-overtime ka ita nagpasada, Romay. Rabing! Kasanaw, kay traffic might, tatasator. Grabe! Nasapak ko mga may agreement. Grabe ti traffic. Anya? At ito'y tinapasadak, tata. Ha? Nay, mas daw ka siguro, no? Apay abasit ti may intriga kita, tata. Awan nga min ti pasaheros, no traffic. Amoyo da ita, nagpaspasada kayo matide. Sana ya? Ha? Una, baro. Iso na rabyanak, traffic ka talaga, tata. Kastaya. Nalabit na pagduaduanak, tata. At tapin nyo siguro, kup-kupitak. Saan? Saan kong aramid da ita, tata? Awan ugali kakasta. Jak maitured ti mang loko iti pada ka tao, tata. Awan mo't kit iti magbaga kakasta, Romay. Una, talaga mo't anadalos ti konsensyak, tata. Ibagbagayo siguro ako kupitak ti daddo mamapaspasada. Aday ta ti bulsak. Oray kapkapandak, tata. Awan kinupkupit ka. Sana nga agkupkupit. At atapin yun samot at kinupit ko tinapasadak. Nay, awan mo't ibagbaga kakasta. Sikatin ang ibaga iti dayta, ha? Sana siya, barok. Narigat nga minti mapagpanunutan iti sana na saya, tata. Mala, agawit ka nga roday. Tama nga nururahin na kan, di asawam. Inkay garahin ta tricycle, iti balayaw. Tapno makay na nakamutay. Sige nga rod, tata. Mapanakon. Maria, saan ka nga agbiyahe ita? Saan ta Domingo mo't ita, bakit? Nay, wan nga agpaisaw. Dandani pa'y malipatak ti aldawan. Ay, saus, di mo ko na nalipatam ti aldaw para iti Diyos, bakit? Di ta ko maliplipatan ti aldaw ti apo, bakit? Masapol amang ipaay tayo mo't iti aldaw para kinkwana. Sana pasig at trabaho. Amom lakay, maragsakan akman. Takaskan ka tinagbalin nga asawak. Apay kunam. Tapay, Mike, bakit? Wana, tanaasidag ka iti Diyos. Amom nga ipaayan tinamarswa iti oras na. Para iti panagdayaw mo kang kwana. Dahita nga mintirason, no apay nga agbibiyag tayo, bakit? Naiparswa tayo, tapno agserbe iti Diyos anamarswa. Pinarswada tayo, tapno adda mangidayaw kinkwana. Saan aya? Saan napagayatan ti Diyos, no puro trabaho, ken puro kwarta, ti adda iti panunot tayo. Wen alakay, husto dayta na ibagam. Isu nga uray dagiti anak ta. Masapol ama ipasagupsap kadakwada ti sasao ti Diyos. Tapno adda pa nagbuteng da iti apaw anamarswa. Kinagserbi da kinkwana. Wen lakay, punno dayta. Tawan serbi ti kinabaknang. No awan mo't ni Apo Diyos iti biyag mo. Agina na kamatарumi. Domingo ita. Agpasada ka? Uy na, agpasadak. Tasayang tel daw. Kin adaw, ti pasaheros ita. Manipod nagdan nata. Diyak pa'y napuutan anak imisa ka. Saan mo't ngayon kapilitan da ita?
Mapanti mayat ang makimisa. Saan ti saan? Apay, pakaibaluda kaya dayta no diyak makimisa. Mandatory ay dayta. Ha? Adda na ya inyulog da alintag ang maibalod ti saan ang makimisa. Ay na, di ka man matagpiloso po. Naynayunam laang ti basol mo iti kastangay bagbagam. Kitagpay sumang aming. Sige, sige. Tanay, aldawin. Sayang ti oras. Isupay ti mapasadaak. Inakaw. Ay, unay lakit din ti asawak. Diyos ko, lawlawagam ko mati panunot na. Nay, narabyan ka man ay, Rumay. Wen, tata sa tor. Grabe man ti traffic. Kun basit ti pasahero sita. Mala, sumrag ka pa ya. Ay, saanan boss. Agawid akon. Yawat ko lang ti biro ko iti nagmalam. Atoy, tata. Ginudwak da itan. Ha? Sige, tata. Mapanakon. Nay, narabyan na nagpasada. 200 lang tinrimit na. Ay, naglokan. Nay, ada ni Pare Mariaw. Umaylakit di mo't agrimitay. Ato'y tinapasadaak, pari sa taor. Ado man tinapasada ama, Pare Mariaw. Wen, taado ka na yon ti pasaheros kaw, paray. Ha? Sige paray, sana kung ngagbayat, ibati kaw ti tricycle. Urayawid mo na. Tayo balayon ti pangiparkingan, Paray. Ay, saanan paray, agkumyuta kaon. Ay na, nabayagay nga ibagbagak nga urayawid mo ti tricycle aman manihwag. Tapno dala tao sarang. Di mo matkayat. Saanan paray, awan nga minggit ti balay may. Abangan no at dalukaw, kit pakibiyangan da ti tricycle. Mala, makamuka nga ron, Paray. Di mo lang matultulad ni Rumay. Kanayo na yawid na ti tricycle ngay paspasada na, Paray. Sana balikin kwa na. Tanalawlaw at iparaangan da, pangiparkingan na. Kun nasipsip ti ije balay da, paray. Sige nga ron. Makamuka nga ron, Pare Mariaw. No kasta, saan ka nga agpasada ita? Saan ba kay? Adda mga arkila iti tricycle. Mapanda ka no, JBH. Kat, impakadam ka ni tata sa tor. Imbaga masan ka nga agpasada. Wen, imbaga ka nasakit ti sikat ko. Kat, imbagam nga arkilaan dati tricycle. Saan na masapol? Masapol ay nga ibaga amin kinkwa na. Kuwan na ata bus mo kat nga rod. Saan ay? Jack ibagan. Iso ano umawagin ka? Ibaga manasakit ti sikat ko. Kundi mo ibagbagang inarkilada ti tricycle. Ay na, siyak ti mababain kun mabutbutang iti kastangar aramidam lakay. Ay, anyan to lang at ati sawan ni tata sa turno maamuan na dayta. Di nanto maamuan ko naklangaruday. Nasaysaya at matlaang ano maamuan na amin ti pakausaran ti lugan na. No ibagak, awanan na terkila. Makibingay man na. Anya? Imbis ang mabukudak, saan na? Unay mo ti kastangar aramidam mon. Di ka kadi makonsensya mang luklukoy ti pada matao? Di ka man agin sa Santa Loida. Gagangay lang tagbasol. Tatao tayo nga rod. Mawatan ti apo na ita. Pasensya kayon, tata sa tor. Talungal daw ang nagsakitak. Isa, daytoy lang ati mairimit ka. Ha? Pasensya tata. Sana balay. Bumawi ak to. Sige, okay lang, Rumay. Anya nga, ikot nagsakit ka kat nga ron. Naitakit ti kay kayat ko gan ka, tata. Man nakaawat ka talaga. Nakasingsingpit ka. Man manutibos akaskin ka, tata. Sa anak to siguro na makasapol itibos akaskin ka. Nasingpit kayo, tata. Saan ka naimot? Ken, saan ka nga istrikto? Ipanpanakkel ka unay abos ko, tata. Uncle sa taor, apayakas yay? Tiyan niya, budoy, kanakan. No asino pa di kanayo na maladaw nga garahe? Kaninal daw nga agpasada? Isumot ti bas si tirimrimi na?
Ah, Ni Rumi ti bagbaka kang Kyle. ay, Ngam ni Tata Mariaw, Risdi na iti Domingaw. Ngam dakdakkel mo ti intriga na ngam ni Rumi. Ay ina. Sorry no pinakibiyang ti listahan dagiti remremi dagiti driver yo Uncle. Ngam nakita nga ni Jilam isaan ti notebook yaw. Ke nakaukag pay. Iso nakita ti diferensya ti remremi ida. okay lang, Budoy. Talaga nga gagara nga idiso tinutbok inyo lamisan. Tapno makita. Anya? Ngam apayakas jay ngay, Uncle. Baybayam lang. Anya? Saan nyo ka diya sita? Nye mangkupkupit ka na kayaw. Baybayam lang, kanakan. Naanos kayo nga minunay, Uncle. Iso nga busunda kayaw. Basta baybayam lang, Budoy. Siyak, ti makamaw. Diskarte ikaw na ita. Anya? Kita am ti karga ti ATM card ko bakit? Kita numano ti balance na. Ato'y ti resibo. Oh, nakita? Juan, Nay, apay asaan ka naragsak ka nakakita iti urnong ka? Di ka kadiagdanag. Takwarta taadwa da ito'y. Inagan ko la kanyak. ay, madilang amin tirignak amang panunot. No naggapuan day ta nga urnong mo. Agsao ka manay. Agulimag ka lakad eh. Saan mo't ase ka ti mangmanggay? Para mo't iti pamilyata ti pampanunutag. Ti dakais, ket no pagbabaik ti sapol ko. Dayta ti basol. Ngum saan mo't? Ur-urnongag mo't ti matmat gadak. Romy, pudno nga adun ti urnong mo. Ngam pasig mo ta naggapu iti daka sa wakas. Pasig mo ta kupit. Kan naglakwam iti saan mo ako kwa. Akas kumaitag duduma amabatbati dagiti pasaheros iti tricycle. Huston, no di mo kaya teraramidag, saan lang? Agsapol ka nga ro ti pagtrabahwam no kasta ka. Tamanggad ka mo't tayo. Tapno, dabukod mo akwarta. Makauma ka. Loida, kumusta? Na kayo magayam na naising. Ay, kastoy lata Ay, ayan ni Tata Mario ngay. Saan nyo matakadwa itaan na kimisa? Ay, nabati di tao nagtisimbaan. Tada kasarsarita na. Sika ngay, ayan ni Romy alakay mo ngay. Ape asaan mo akadwa? Kaano pa'y ayaan na kimisa ti asawak nana? Sisak lang mo ta makimismisa. Ay, apalan kayo nga ron. Takanayon akadwayo ni Tata Mario nga umay makimisa. Awon Dayta mo ti panpanakil ko. Taasaan amalanganan ti asawak ti umay agdayaw iti apaw. Agungot pa'y kit di saan kami makimisa. Naimbag man nana. Angam di asawak, Pulo sa di na kaya ti umay makimisa. Ay ka matignay tulat ta. Balasang ko. Saan pa'y siguro nga ita? Narabyanak. Okay lang. Tinapatag. Dakkel manan, tibirok ko itangal daw. May met gayam no da mga arkila kanya. Dakkel, tibirok ka. Yak ibagbagan, kinitata sa tao ngayon arkilada. Agasum da ita. 4,000 ti sapul ko itangal daw. Uray limagasot lang tirimit ko. Ay bagak lang awan pasayeros, mayatay. Uray ta nasingpag. Partakak pa'y tagpataray. Ato'y tinapasadak, tata. Day, narabyan ka mo'y nagpasada baraw. Daytoy kadilang tinapasadam. Awan ngamin pasaheros, tata sator. Agmo katang aguray ti pasaheros sige paradaan. Sigurado ka, Rome. Nay, apay nga akas lapagduado andak mo tayo, tata sator. Di na kumamot pagatapan na. Tikunam siguro. Diyak mo nagsasarunot ti arkilam itangal daw. Ha, Ato tinangipagakanyat. Sika ti kadakkelan iti kita iti paradaan. Tadi mo pa'y gayaman pag inanayin ti tricycle. ha. Nay, nagkunamoy tata. Iparangyo man na kita mang dadadaal kanyak. Sige. Ato da amang saksi. Iti kinalaing mo nga kupit, Rome. Ha, Kayat mo tayo bak ida. tata.
Apay, asino ti maspatyam. Isuda ka di no siya ka driver mo. Nabayagan na palpaliwan ka, Rumi. Isa pasensya kan. Ngam ikatin ka na driver ko. Anya? Sige. Day talay nga ya. Awan na sakit abakrang ko, tata. Saan ko nasingiran na kiti kinupkupit mo? Basta ikatin kan. Kahit sumapol ka langan, iti sa balya pakimanihwam, Rumi. Anya ngay, dinikat na kan a driver na. Awan trabaho mon. Sana problema day ta. Agnegosyo ka. At damot pagpunak. Pagpuunam ti kinupkupit mo. Isublim kay di dagitan. Agpakalaing kamit, Loida. Saan lang arutin na sinubli ni tata sa tor? Si kakit ti mangibagay ti kastan. Pagpunak iti negosyo, turnong kau. Mayat mo't lang, di ginatang ko paglaban, bakay? Ni, ay ka, mayat Laundry shop, tinapanunot ko ang negosyo, bakay? Iso nga, agawat ta iti labada. Anya, ka makamu ka. Iso na lang ta. Ay na, lipatan ka din dagiti kinupkupit ko. Mga barwanan tan. Nalipatan siguro ni Apo Diyos, di kinupkupit ko. Iso adimon sang kalagip da ita, Loida. Tiki di pagkwartaan ta ti panunutin ta. Kakaiso na nga da pagpuunan ta. Romy, awan mo't umay agpalaba ka data. Uwin nga ron. Amok mo nga nga dagayam kabarbaro a laundry shop di tabangin. Kasanungay? Ilako ko na ita paglabaan. Tamangirugita manan iti sabali ang negosyo. Kat imbag no adamang gatang. At damit siguro. Nalakan natin panangilakaw. Tapno gatangan da. Anay ko. Nagsakit tiyan ko. Anay ko. Ni, Romy. Apay, agtertirayitir ka matitan. Nagsakit unay tiyan ko, bakit? Sigo din na marikrik na tayo, doy. Itatika karuan. Ala, ni, agkalingatan ka pa yan. Uwan nga ron. Ay sus, itaray kalhangan ni hospital. Saan? Gastos la na ita, bakit? Anya, kasano nga rog nga mong di tumaram nga agas no di kag padoktor. Daya kwarta, mapagpadoktor mo kanyak. Kadyornong mo na. Usa nagdaya nga negosyo. Ay na, kisayang pailaang Urada kwartam no natay kamot tanawan serbina. Ala, mapanta ni sa ospital. Oh, makitam. Naimbag ata nagpadoktor ta. At dagaya man ta matikid ni kan liver mo. Apay nga akas tayo. Agsakit ang mutin. Bagat. Agagas ka kano. Di mo kanuliwayan ti agagas. Bareng maagasan pa'y tasakit mo. Kasano da ito eh. Awanan ti ko na kapag negosyo. Ay, baybay amang palata negosyo. Pagpaagas mo kitdi. Nay, nakaumay kamay, Rumay. Kumusta? Kimutong kamay, baraw. Uwin nga raw. Tata sa tor. Tadan rik-rik na iti bagik. Anya? Kahit umayak ko maagaplay. Tagmaniwak manan, tata. Awanin nga min kwartak nga igatang ko iti agas ko. Nay, kat kabay lang nga rin tagpasana aya. Kat agsakit kamay. Kapailak, tata. Awan nga min pagagas ko. Wah. Di kay agdanag, tata. Tadya akong ulitin tagkupit ka na kayo. Aklonat tinagbasulak ka na kayo, tata. Kat pakawanan na kuma. Basta alain na kumamanin nga agmaniho. Maasi kayo kumakanyak. Ay. Sige. Naasiyak may titipada ka tao kay. Iswa sige. Basta ka ba ilam laki di? Uwen, tata.
Agtrabaho ak. Aginggat kabailak. Ngamno jaton kabailan. Agsardeng akton. Sige. Makamu ka nga ron, Rumay. Agyaman ak. Tata sa tor. Ulitig-tagkid daw iti pamakawan kada kayo. Ala, lipato mo tinapalabas, Rumay. Basta liklika mo ti agaramid iti may kaniwas. Uwen. Tata. Ikarik. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasalitaan. Dito itirama tayo. Biyag. Di tao. Please like, share, and subscribe. Thank you.